Mukama Yesu ndaje ikizanye sikindi nje ngumu ubuzima bwawe. Ese ukuntu ubwiza bwawe ari ntangere Mukama, ububikiye abakubaha ukabwereka abaguhungira ko bene Adamu babona. Mukama Yesu ndaje ikizanye sikindi nje ngumu ubuzima bwuzuye. Bene Adamu utunyegeza mu bwigobeko imbere yawe, kure y'ubuguriguri bw'abantu niho uduhisha. Uduhisha mu bwugamo bw'ihema, kure y'abahorera gutongana. Mukama Yesu inzara nshonjejewe, inyota mfise nta wundi yoyinkiza atari wewe. Dawa twese ubwagiye mu ijuru, wewe uri Imana se w'Umukama wacu Yesu Kristo. Turagushimiye cyane Mukama, turagukengurukiye cyane Nyagora ku ngoma. Turagushimiye Mwami w'abami, turagushimiye Rutare rw'ubuzima bwacu. Ni wowe uduhisha mu bwugamo bwawe, ni wowe utunyegeza mu mababa yawe, ni wowe udutera iteka, ni wowe uduteturira mu makuba atandukanye, ni wowe urandurana n'imizi buri cyago cyose gihungabanisha ubuzima bwacu. Erebwa Mukama, muri izi ntango z'uyu munsi ugira 9 k'ukwezi kwa Ndamukiza uyu mwaka wa 2024, uyu munsi wa 4, uyu munsi ugira 98 uwo muri umwaka wa 2026 ugizwe n'iminsi 365. Erega turagushimiye, turagukengurukiye cyane n'imitima yacu yose n'ubwenge bwacu bwose. Turagushimiye Mwami w'abami n'amagara yacu yose, umushaha wacu ushishiriye ibyiza bikomoka iwawe. Turasabye mu maraso ya Kristo twese kugira ngo iri sengesho tuje kwakiriramo isezerano rishasha riduhesha umunezero. Ubutabazi bwawe bube kuri twebwe, imbabazi zawe zibe kuri twebwe, urukundo rwawe rube kuri twebwe. Ese ukuntu ubwiza bwawe ari ntangereye Mukama, Bibiliya irambwiye muri Zaburi ya 31 umurongo wa 20 ngo ububikiye abakubaha bose. Turakubashe mubyeyi Rukundo Kigongwe, ndakubashe kandi ndagusabye umugisha n'umuhezagiro ku bana bawe. Ndakubashe kandi ndagusabye ubudahangarwa,
ndakubashe kandi ndagusabye amagara meza ku bana bawe. Ndakubashe kandi ndasabye ubudahangarwa bwawe bukorere kuri twebwe, kugira ngo iki gicaniro tubyutse ko muri ubu turuturu tukibyaze umusaruro mu izina rya Yesu Kristo. Erega Mukama, abakubaha bahorana umugisha wawe. Abakubaha wamubanyegeza mu bwigobeko imbere yawe, hahandi umwasada dusanga ngo byemere, hahandi umukunzi anezerwa nuko tuhari. Mwami Imana yaguhora ku ngoma. Mucunguzi w'ijuru n'isi, wowe mugiraneza, nuhezagirwe kuko ari wowe watugiriye ubuntu ukaba uduhaye kubona umunsi udasanzwe kandi umunsi w'agatangaza, umunsi w'imigisha n'imihezagiro ku buzima bwacu. Ndaguhereje imitwaro yose abana babazana kuri iki gicaniro, bavunjire basubirize mu nkoko, kuko baragusezeraniye ko batazongera kukuryaganya kimwe muri cyo. Niyo mpamvu nawe udakwiye kudutererana icyitwa inabi cyose. Turabizi neza ko mu gisagara cyugarijwe n'amakuba ni wowe woroshe imyambaro urumva mu buzima bwacu. Duhe isezerano rishasha, ubwiza bwawe ntangere ugerere kuri twebwe, kuko turazi ko wawubikiye abakubaha, niko zaburi imbariye. Hari igihe twagize igihababu tukavuga ngo twaraciwe turabanyacanira, ntitwari bwamenye akanyamuneza ka Pasika ingene kadudubisha muri twebwe. Ariko icyo ndagushimiye Mukama, warumvirije ijwi ryanjye, kandi n'ubu ndiko ndagutakambira, ndiko ndagutabaza, mukiza abagwayi bariko baragutakira, kuri Imana ikirengagiza abatakira izina ryawe. Tuzanye inyota dusunikira kugukunda Mukama, no kugaragaza ko turi abayoboke bawe kubw'ukuri kw'ijambo ryawe. Mukama, ndazi kuzigama bakwemera kandi bagukunda. Zigama abana bawe amazina yabo ari kuri iki gicaniro cy'ubutabazi bwawe ku buzima bwa twebwe ibiremwa byawe. Turakwemereye kuri Imana yacu, turi abana bawe, uri umubyeyi wacu, turi abana bawe, uri umuremyi wacu, turi ibiremwa byawe. Erega turiyanye ubwibone bwacu, turanse ubwishime bwacu, kuko abafise ubwibone n'ubwishime ubasubiriza mu ndumane. Ibihuye n'ubugwanabi bwawe. Ngiri ijambo tuje gusengera muri uyu munsi, ni ijambo ryo gukomera imitima yacu ikarema, twebwe twese twizegeye Umukama. Bakundwa b'Umukama, aho nyene muri ku mpande z'isi, komera. Nawe uri mu ngwara, komera. Nawe uri mu makuba, komera. Nawe uri mu byago, komera. Nawe uri mu bisebuzi, komera. Nawe uri mu bibabaro, komera. Imana iraje guhangana n'ibiguhangayikishije.
Imana irashaka kurinda umutima wawe gusumba ibindi byose. Nimukomere umutima wanyu ureme. Nawe uri kurumva amajambo abantu benshi bakuremera, ntabwo wagoga gukikije buguciga nino, nawe wumva abantu baburikira hamwe ngo bakugwanye, nawe umaze kubona ko bashya inama yo kukwica no kukugirira nabi kugira ngo ibisuzuguro bivogere ubuzima bwawe. Komera umutima wawe ureme kandi ukomeze kwizigira umugabo. Dawudi yaravuze ngo muri byose na hose Mukama jewe ndakwizigira kuko uri Imana yanje. Dawudi yaravuze ngo iminsi nzomara iri mu minwe yawe. Niwe Mana waduhaye kuramuka, niwe Mana waduhaye kurema, niwe Mana wo kudutabara, niwe wo kudutandukanya n'ibyago, niwe wo kudutandukanya n'impanuka. Iminsi nzomara iri mu minwe yawe. Mukama ndagusabye abana bawe dukure mu minwe y'abasi bacu, dukure mu buzima buri mu kavuyo, dukure mu mibabaro no mu bisokuru bibi. Raba umutima, raba inyota dufite ibisabisho byawe, udukize abaduhama bose. Tamanzura umucyo w'amaso yawe kuri twebwe abasabyi bawe, udukize ku buntu bwawe. Mukama ntukemere ko duteterwa kandi turiko turagutabaza, ntukemere ko duteterwa kandi tutakikuryarya, ntukemere ko duteterwa kandi twisigaye twitwararika ijambo ryawe. Nihateterwe nyawe n'ababisha badafise ukuri kwawe, bazimirire mu kuzimu ab'umunwa ubesha. Dawudi yaravuze ngo baragacika ibiragi nk'uko bashinyaguriza intungane, bakavugana ubwishime n'agakengebe, bakavunagura ingohe kugira ngo baryajyanye abana bawe. Erega Mukama twarasobanukiwe ko hahiriwe uwicaciwe twagiriwe ikigongo. Twarasobanukiwe ko umuntu wese igicumuro ciwe cyanaguwe ahiriwe. Bibiliya irambwira ngo hahiriwe umuntu Mukama adarura kwica kandi umutima we uzira ububeshi. Ni Zaburi ya 32:2. Dawa twese ubyagiye mu ijuru, narakumenyesheje igicumuro cyanjye, sinaguhishije icyaha cyanjye. Naravuze ntigiye kwirega ku Mukama icyaha cyanjye, nawe warahanaguye ububi bw'igicumuro cyanjye. Ngirira ikigongwe rero ubwoko bwawe ubuhe umugisha, ngirira ikigongwe abana bawe ubahe umugwiza, ngirira ikigongwe abana bawe ubahe umunezero. Mukama twigisha inzira ishingiye ku butungane bwawe, kandi muri iri zamu ryo hagati ya 6 na 9 ntitwabyukiye ubusa, ntitwabyutse nk'ababyutse kuraguza kwa Bani na Sheri kwa Kiranga na Mwene, ahubwo turakomeye kuko ari wowe dukomeza. Turahiriwe kuko ari wowe dutera amahirwe. Turanezerewe cyane kandi turagushimiye cyane. Twongerereza umunezero, twongerereza ubwenge, twongerereza ububasha. Mukama ntubyure ikigo, Mukama ntubyure ikigo. Twarasobanukiwe ko iyo ubyagiye mu ijuru ryawe ryera, urabona twebwe bene Adamu twese aho duherereye, kandi aho uri mu kibanza cyawe kiranda wicaye, uri wese ababa ku isi yose, niwe ubaremesha kandi ukaremesha imitima yacu, niwe witwararika ibikorwa byacu byose.
none mukama kwari twebwe intungane tuje gutera impundu, akaba ari twebwe dushaka ubugororotsi bw'imitima tuje kugushimagiza muri iyi saa ya saa saba, iri zamu ryo hagati ya saa sita na saa cyenda. Duha umugisha w'uko turi abana bawe, duha umunezero mukama, duha agahimbare nyaguhora ku ngoma. Abana bahimbira amateka, abagabo bahimbira amateka, abagore bahimbira amateka, abakobwa gutya, abasore gutya. Erega dufise umutima unyote wo kugororoka, erega amaganya azana na mu mutima w'umubisha nayo tugikeneye uyu munsi. Erega turashaka kukwisigira mukama kugira ngo ubuntu bwawe ariko budusaga. Mukama ndagukengurukiye kandi ndashaka kuvuga ibyiza udukorera, ndashaka kukuririmbira mu kuvuza inanga y'imirya irenga 10. Ndashaka wumva ururimbo rushasha rukomotse mu mutima wanje, wakira umucurarango ucuraranzwe n'ibiganza byanje kandi bicurarange neza uko wabimaye kw'Imana. Twisabari kw'isi yose tukuvugiriza impundu, ababyeyi bacurarange tumuvugiriza impundu. Umukama Yesu Kristo yatsinze urupfu, yagize ibyiza, yagize ibyiza, tumukomera amashyi. Mukama ijambo ryawe riragororotse nirigorora ubuzima bwacu. Mukama ibikorwa byawe byose biri mu kuri no mu rukundo. Mukama ukunda ubutungane n'ingingo. Mukama isi yose yuzuye ubuntu bwawe. Mukama ijambo ryawe niryo ryaremye ijuru n'isi, irituremera ibyo dukeneye mu izina rya Yesu Kristo. Mukama impwemu ziva mu kanwa kawe nazo izo zaremye inteko z'ijuru n'isi, turemere ibyo dukeneye kugira ngo tukuri naza. Ni wowe wegeranije hamwe amazi y'ibiyaga akamera nk'ikizungu, amazi y'inyenga ukayakoraniriza mu bitanga. Isi yose ni ukubaye nanjye ndakubashe papa. Ababa ku isi bose nibaze duce bugufi imbere yawe, nanjye ndabikoze papa. Erega igituma ndagukunda nuko icyo uvuze kiba, icyo utegetse kikaranguka. Naho isi yuzuye ibiteye ubwoba bwinshi n'ibiduca intege, umwijima utuma tutabona hajya imbere iyo tuja. Nubwo bimeze bityo zinezi Imana yavuze ko, kuko ari na jambo Imana ivuga maze ngo rihere. Icyo yavuze zogera nawe yambwiye, kuko Imana atari umuntu ngo ibeshye. Ibyo yavuze biraba, yategeka bigakomera, ntiyifise ijambo rya nyuma kuri twebwe. Mukama wesagirwe cyane kubwira ijambo riri muri Zaburi ya 32:9. Haravuga ngo nk'icyo uvuze Mukama kiraba. Vuga dawe tugira amagara meza bitubeko. Vuga dukugwe kwicangiro duhabwe igikundiro. Vuga dukugwe kubukene duhabwe ubutunzi. Vuga dukugwe kububi duhabwe ubwiza. Vuga nyaguhora ku ngoma. Vuga rimwe gusa, vuga tegeka
tegeka amagara meza, tegeka urubyaro ruze, tegeka agahimbare kaze, tegeka Mukama yoberanye imigambi y'ababisha, Mukama ankiriza ibyiyumviro by'intambara, Mukama agarika ibitekerezo by'abashaka intambara. Imigambi yawe Mukama nirame kandi irambire muri twebwe. Ibyiyumviro Mukama byawe nibyameho, kuko harahiriwe igihugu ubereye Imana, harahiriwe intara witoreye ngo ibe ikibare cyawe. Rabiri yurowe mu ijuru utubone kandi utugirire neza. Erega turazi ko umwami atarakorwa n'ubwinshi bw'ingabo, sibyo dutunze byo duha umugisha. Intwari ntizikizwa n'ubukomezi bwinshi, ni uruhendo rw'ifarasi rimwe urukitse. Kama Yesu shishikare kubana natwe. Yesu iri joro turashaka ribe ryiza. Yesu umuturuturu turashaka ube mwiza. Yesu umuhingamo kuri bamwe turashaka ube mwiza. Yesu duha agahimbara, Yesu duha amahoro, Yesu duha ibyiza, Yesu duha ibyishimo. Kandi turagushimiye, tuzokwama duhezagira izina ryawe, twurukirije ko umutima wawe mweranda atubohore, adutabare, aturenganure, atunezereze, aturinde kubabara, atwagure twagukirwe, adushimishe dushime, atunezereze tunezerwe, aturinde kubabara tubone kwagukirwa. Urakoze Yesu kukurinda ubuzima bwacu, uraturinda ukaturinda abarozi, uraturinda ukaturinda abanzi, uraturinda ukaturinda imibabaro, uraturinda ukaturinda agahinda, uraturinda ukaduha ibyiza n'ibyishimo. None amaraso yawe nadutyorore, ingabirano za mutima mwenda zize muri twebwe, twange kandi twangiriza abarozi, twange kandi twangiriza impanuka, twange kandi twangiriza uruhombo, twange kandi twangiriza agashinyaguro. Mu izina ryawe duhabwe ibyiza byose twagenewe. Amina.